खुलुमबाय रायजोफोर, दासिमनि माखासे गोनांथार खौरांफोर लानानै फैदों, माखासे मोनथिनो गोनां रादाबफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासेनो जोबजासिम नायजोब, जाहाथे नोंथाङा गोनां खौरांफोरखौ जेन मिस खालामा। लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलआव थुनानै लादो। लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक मोनसे होदो। नोंथांनि मोनसे लाइकआनो आंनि गिदिरथार थुलुंगानाय जागोन। आरो नोंथाङा माबाफोर साजेसन होनो सानोब्ला कमेन्ट बक्सआ नोंथांनि थाखाय अरायबो खुला। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो आखायाव लादों। थांनाय जानुवारिनि 24 खालाराव बिटिआर एकर्ड डेखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जाबाय। फैगौ फेब्रुवारि 10 खालारा फैगासिनो दङ। बे साना जाबाय बिटिसि एकर्डनि सान। रोजा रोजा सुबुंनि जिउ खोमानानै मोननाय एकर्ड। गोबां बर' आइजोफोरा जिनाहारि खालामजानांदों बिटिसि एकर्डखौ मोननो थाखाय। नाथाय बिटिआर सरकारा नागारबाय नामा फालिनो बिटिसि एकर्ड डेखौ? बिटिआर एकर्ड जायैनि सिगां पलिटिकेलि आरो फरायसालिफोरावबो फालिनो होनाय जायोमोन बिटिसि एकर्ड डेखौ। नाथाय बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव बिटिआर सरकारआ बिटिसि एकर्डखौ फालियैखौ नुनो मोनबोदों। अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि नेहाथारि बिन'द कुमार ब्रह्मआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंदों, जुदि बिटिआरआ बिटिसि एकर्डनि बिथानि सायावनो लुजादोंब्ला जों बिटिसि एकर्ड डेखौ मानो फालिया होननानैबो सोंलु खालामदों बिथाङा। जुदि जोङो बिटिसि एकर्ड डेखौ फालियाब्ला जायफोरा बिटिसि एकर्डखौ मोननो थाखाय जिउ दान होनांबाय, जिनाहारि खालामजाबाय, बिथांमोननि मान सन्मानखौ जोङो लाखिनाय जानाय नङा, बिथांमोनखौ अयनाय खालामनाय जागोन। बेखायनो बिटिआर एकर्डखौबो फालिनांगोन आरो बिटिसि एकर्डखौबो फालिनो नांगोन होनना बुङो बिथां बिन'द कुमार ब्रह्मआ। एमपि बिसायख'थिनि सिगां लामाखौ बानायनानै होआब्ला रावबो मोनसेबो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिखौ हाबहोआ। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्ला गरेस्वरनि 2 नं बालाबारि गामिनि रायजो राजाफोरा सोरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै, लामाफोरनि दालांफोरनि जेनिबो सुबिदा मोननो हायाखै होनना फोरमायदों रायजो राजाफोरा। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर'आ गावनि ओनसोलाव जेबो मोनसेबो खामानि मावाखै नामा? तामुलपुर जिल्लानि रायजो राजानि फोरमायनायखौ जोङो ससियेल मिडियाआव नुबोबाय थादों। लकसभा बिसायख'थिया जानो बारा गोबाव गैलिया। गासैबो दोलोआनो देरहानायनि मिजिंखौ लानानै थै-थां खामानि मावगासिनो। बर'नि नायल' जाल' बिदा बिफं मोननैल' पार्टी बिपिएफ आरो इउपिपिएल सानफ्रोमबो हाबो आरो ओंखारो। सालाकाटि ब्लकनि सिङाव थानाय गंब्रै गामिनिफ्राय माखासे नखरफोरा इउपिपिएल हान्जायाव हाबदों होनना मिथिनो मोन्दों। आसाम एसेमब्लियाव दुंहाव थासारि। आसाम सरकारा हिमन्तनि सरकार फैनायनिफ्राय बेसेबां दाहार खालामदों, बेनि सायाव दुंहावै दान्थे-बिदान्थे जालाङो। एमएलए अकिल गगैआ बे सोंथिखौ लाबोदोंमोन एसेमब्लियाव। कौटि कौटि रां ऋण लानानै रायजोखौ बबे लामाजों लांनो नागिरदों? सासे माइक्र' फाइनेन्सनि ऋण लानाय आइजोआ ऋणखौ होफिननो हायैयाव जेरै नखरा बायग्लिलांदों, आसामआबो बेबादिनो जानो थांगासिनो दं नामा होनना दान्थे-बिदान्थे खालामो एसेमब्लियाव। एसेमब्लि जोबखांनानै बायजोआव खौरांगिरिनि सिगाङावबो गोबां बाथ्रा बुंबावदों अकिल गगैआ। हिमन्त बिश्व शर्माया सानसेयाव हेलिकप्टार गाखोनानै रायजोनि रांखौ बेसेबां लाख खरसा खालामो, बिनि सायाव गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोननो दिन्थिग्रोनो सानदों। नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै बुजिना लानो हागोन। 60 কোটিৰ ওচৰা-ওচৰি প্ৰায় 59 কোটি টকা খৰচ কৰি পেলাইছে। অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ উপভোগ কৰা, অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ভোগ কৰা, অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ মৌজ কৰা, অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ এনজয় কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীজনে, ৰাজহুৱা ধৰণে এনজয় কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নামে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এনজয় কৰিবৰ কাৰণে টকা ক'ত পাইছে? এনজয় কৰিবৰ কাৰণে দৈনিক ধাৰ লৈছে। এই কাহিনী অলপ আগতে আপোনালোকক মই বিতংভাৱে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আজি মৌখিক প্ৰশ্নৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰে তাতে দিছে যে কিমান ধাৰ ল'বলগীয়া হৈছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকালত কিমান ধাৰ ল'বলগীয়া হৈছে, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আজি দিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি কৈছোঁ যে এনেকৈ লোকৰ পিঠাৰে বিহু পাতি, এনেকৈ ৰাইজৰ ধনেৰে উপভোগ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ ৰাজকোষ উদং কৰিব খুজিছে আৰু অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ বেছি হেলিকপ্টাৰত উঠা মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে পৰিগণিত কৰিছে। ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে তেওঁ আনক লাট মাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে।
মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটো তেওঁৰ জীৱনৰ সপোন আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত তেওঁ এনেকুৱা নোপোৱাই পাইছে যে এতিয়া হেলিকপ্টাৰৰ পৰা নমাই হৈ গ'ল তেওঁ আকাশৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী এটা নামিবই নোখোজে বৰিত হ'বই নোখোজে আমি অপেক্ষা কৰি ৰৈ আছোঁ যে তেওঁ জুৰুডৰ ঘৰটোৰ পৰা আমাৰ এছেম্বলিলৈ কোনদিনা হেলিকপ্টাৰত আহে সেইদিনাহে আমি চাবলৈ কেৱল ৰৈ আছোঁ এতিয়া আমি অসম বিধানসভাৰ বিধায়কসকলে এতিয়া কেৱল ৰৈ আছোঁ এটা কথাতে যে তেওঁ জুৰুডৰ ঘৰটোৰ পৰা গুৱাহাটীৰ জুৰুডৰ ঘৰটোৰ পৰা কোনদিনা হেলিকপ্টাৰত উঠি আহে ডাইৰেক্টলি আমাৰ আসাম এছেম্বলিৰ যিটো ভৱন সেই ভৱনটোত কোনদিনা লেণ্ডিং কৰে সেই ঐতিহাসিক লেণ্ডিংটো চাবৰ কাৰণেহে আমি বিধায়কবিলাক ৰৈ আছোঁ আৰু এতিয়া যিদিনাই আমি মানে বিধানসভাত যেনেকৈ মানুহবিলাকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হেলিকপ্টাৰ চাবলৈ ৰৈ থাকে বিধানসভাত যিদিনা মানে ইয়াতে গ্ৰেট লেণ্ডিং কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দ্য গ্ৰেট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিদিনা গ্ৰেট লেণ্ডিং কৰিব অসম বিধানসভাত হেলিকপ্টাৰত আহি সেইদিনাৰ দিনটোলৈকে আমি অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই আছোঁ যে সেইদিনা আমি ঘোষণা কৰি দিম যে অসম এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ 1 নম্বৰ ৰাজ্য হৈ গ'ল অসম ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ধনী ৰাজ্যত পৰিণত হৈ গ'ল অসমত এতিয়া আৰু কোনো দৰিদ্ৰতা নাই অসমৰ মানুহৰ অৱস্থা খুব ভাল যি সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এদিনত হেলিকপ্টাৰত খৰচ কৰে 5,85,223 টকা সেই সময়ত অসম চৰকাৰখনে এজন বৃদ্ধ মানুহক বৃদ্ধ পেঞ্চন দিয়ে এমাহত 250 টকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এদিনত হেলিকপ্টাৰত খৰচ কৰে 5,85,223 টকা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এজন বৃদ্ধ লোকক অসমৰ এজন বয়োবৃদ্ধ লোকক বৃদ্ধ পেঞ্চন দিয়ে এমাহত 250 টকা এগৰাকী বিধৱা মহিলাক বিধৱা পেঞ্চন आसाम एसेम्ब्लियाव स्पिकार बिस्वजित दैमारिखौ बर' राव बुंनायखौ खोनानो मोन्दों मैया एसेम्ब्लियाव बांद्राय दुंहाव थासारि जानायनि जाउनाव आब्रुथि गैयै खालामनायनि थाखाय चेयारमेन आली खानखौ हदननिफ्राय सासपेन्ड खालामनायखौबो नुनो मोन्दों गासिबनिबो बुंनाया गुरुत्व गोनां आरो गासै खोथाखौनो सदनाव नोंथांमोनहा बुंनो हागोन किन्तु जितु सदन स्थगित बा গোৱালপাৰা জিলাৰ 4জন প্ৰতিনিধি আমাৰ বিধায়িনী দলৰ এজনক কবল দিব লাগে স্যাৰ অনুৰোধ কৰিছো গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসন অমান্য কৰি পেলাই তাত ইভিকশন কৰাৰ কাৰণে মানুহৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত কাজিয়া কিয় ওলাই থাকে আপোনালোকে মোৰ লগতো কাজিয়া কৰিব খোজে এইফালে কৰক কাজিয়া তোমাৰ লগত কিয় কৰে এনেকুৱা মানৱীয় সংকটৰ সৃষ্টি হৈছে এই কথা সন্মানীয় সদস্য আলোচনা কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা পৰিস্থিতি কৰিব নালাগে এতিয়া দিছপুৰত চুপচাপ বন্ধ হৈ বহি থাকিব তাতে জিলা প্ৰশাসন दासिमनि थाखाय खौरां बेखिनियानो थेंक इउ सो माच जायफ्रा जोबजासिम नायजोब्बाय